الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما وصلاة كثيرا فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا غلمنرني يقتنبرتضر bizlarni tarbiyalagan, borliqqa bitirgan Alloh Rabbimizga barcha hamd sanalarimiz, ulug'lov maqtovlarimiz bo'lsin. Shahadat etiraman, Allohdan boshqa g'iybat qilarga loyiq zot yo'qdir. Alloh bor, Alloh bir. Ham shahadat etiraman, Muhammad ibn Abdulloh Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari, ham sharik bo'lgan qulidir. Alloh onun oilasini, ham onun sahabalarini o'zining salovat shariflarini nasib etsaydi. Kimni Alloh taolo rahmati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ona bir kimni adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adilligi bilan adashtirsa, ona bir kimni to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Alloh Rabbimiz izgi kitobida aytdi: "Ey iymon keltirgan bandalar, Allohdan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqingiz. Taqvoli bo'ling'iz, hambaradek musulmon bo'lib o'lamiz" dedi. İkinci bir oyatında Allah Rabbimiz aytdi: "Ey kishilar, sizlarni yaratgan, xoliq etgan Rabbimizdan qo'rqingiz. U sizni bir kishidan yaratdi. Ondan iktashi xotinin borliqqa keltirdi. Ham ular ikkisinden dunyoga ko'p erlarni ham xotinlarni shashdi. Balki bir-biringizdan Alloh haqqi bilan so'raysiz. Şul Allah'ın aşığından, şul ayıp bulanlık şiplerin üstünden saklanınız, qo'rqingiz. Dürüstlükte Allah sizni gözetip duruşudur. Amma ba'd, muhterem aziz din kardeşlerim, Allah Rabbimiz Kur'an'da aytdi: "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Ma'nası biz kishini og'irlikda borliqqa keltirdik. Yani biz kishini dunyoga og'irliklar bilan borliqqa keltirdik. Og'irliklari Alloh taolaning og'irliklari tugul. Onun kudreti var narsaga da yetadi. Lakin og'irliklari muhtaram jamoat bizning turmushimiz. Kishi yaralgandan olib o'limine kadar og'irliklarda. Onun ana qornida bo'lganda 9 oy bo'yina yuruvi onasi uchun og'irlik. Balani topganda, squatlar vaqtida, to'lg'oq vaqti kelganda onasına og'irlik, dunyoga kelib og'irliklar bilan yashayib umrini o'tkazadi. Yosh vaqtida uylangach, ballar ketiradigan og'irliklar, o'zi moddiy bo'lgan og'irliklar, hatto ona turmushi oxirida vafot bo'lib oxiratga boqiy dunyoga tushganda zo'r og'irlikqa, qayg'u hasratlarga keluvi hammasida muhtaram jamoat bo'ladigan og'irliklar. Ham shunga ko'ra og'irliklar har bir kishiga xos bo'lgan bir ko'rinish, har bir kishi bilan bo'ladigan bir voqealar, ham hatto kishilikning eng yaxshisi, eng xayrlisi bo'lgan payg'ambarlar, elchilar olarga og'irliklar keldi. Ham shunga ko'ra bungi xutbada nishig ettirib bu payg'ambarlar og'irliklarni qolishadilar. Nishig ettirib ularning yaqinlari, ularning oilalari ham ularning sahabalari bu og'irliklarni qarshiladilar, ham nishig ettirib ish etdilar. Shuning o'rnida aytib o'tishim kerak.
Allah Rabbimiz izgi kitabında ayta: Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim kişiler imanға keldik degenden soң, iman getirdik degenden soң, алар сыналмаслармыни дип уйлыйлармыни? Алар сынауга очрамагыз, авырлыклар булмас дип уйларлар микәнни? لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الصادقين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah hiç şüphesiz Allah'a kadar bulgan kişilerini de sınadı, onlarını da bela kazalar bilen sınadı, ağırlıklar bilen, hem onlar arasında sözde nık bulup durganlarını Allah Rabbimiz bilip durar, hem doğru bulmaganların, yalanlaganların da Allah Rabbimiz hiç şüphesiz bilirbiz deyip eydi. Hem şuna göre muhterem cemaat, bizning turmuşumuzda uchray turgan ağırlıklar, Allah Rabbimizning sınavı. Allah tarafından kelgan bizni sınar üçün kelgan ağırlıklar. Allah Rabbimiz bu dünyada, bu fani dünyada bizni narsa ishlarimiz mikan, narsa aytirimiz mikan, nindi amallar qilirimiz mikan deb sınar üçün cemaat Allah Rabbimiz taqdirimizda, turmuşumuzda, yozmishimizda mana shularni belgilagan. Hamida albatta İslam dini alimlari aytguncha eng zo'r ham eng og'ir og'irliklar, qayg'u hasratlar bu payg'ambarlarga yuborildi. Payg'ambarlar bu qayg'ularni qarshilab da, bu og'irliklarga uchrab da, ularni ko'rkam ravishda o'tdilar. Ham mana shu ishlari bilan, shu og'irliklarga sabrliklari bilan bizning uchun yaxshi o'rnaklar bo'lib turdilar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Eng zo'r bala sinovlar peygamberlarga kelar. Ondan so'ng bundan yengilroq bo'lgan sinovlar izgilarga kelar. Ham ondan da yengilroq bo'lgan og'irliklari izgilik darajalarining kemigan sayin yengilroq kelar" deb aytdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şuna göre misal ittirip getiresim ile peygamberler arasında Eyyub peygamberinin sınavına karşıladı. Eyyub peygamber indi ağırlıkta aşıradı, onun var idi mal mülketi, onun var idi baylığı, onun var idi ailesi, onun var idi balaları, onun var idi selametliği. Lakin Allah Rabbimiz onu sınav için onun baylığını bitirdi. Onun neslini bitirdi, balalarını yok etti. Hem onun haklarına kaldı. Olay ona tügül, o hatta onun tenine sınar için nese verdi, avuru verdi, şiir verdi. Amanı İbn-i Kefir tefsirde lepra şiiri deyip atay. Hem şu şiir bilen onun bütün teni avuraya başlıyor. Hem Eyyub peygamber dualarında ya Rabbim benim dilimni kaldır, hem yüreğimni kaldır deyip Allah'a müracaat eder. Hem onun bütün teninden ağır ve yolutmadan vardik dili hem yüreğine kalan. Şundan sonra Eyyub aleyhisselam nerse işledi? Eyyub aleyhisselam işlâh oturdu mu? Eyyub aleyhisselam dünyalarda soğuk oturdu mu? En zor adilsizlikten kelgendim. Yok canım. Nerse işledi? Allah'a yalvardı, Allah'a dua kıldı. Hem Kur'an'da onun sözleri Enbiya suresinde 83 hem 84. ayetlerde gelir. Hem Allah Rabbimiz aytar: "Ve Eyyub iz nâdâ rabbahu ennî messeniye'd-dur ve ente erhamur rahimin." Hem Eyyub'ni esine düşürdü. Ol Rabbisine yalvarıp dürüstlükte bina ağırlık ziyan bildi. Ey sen Rabbim, merhametliler arasındasın, en merhametlisi deyip dua kıldı muhterem cemaat Eyyub aleyhisselam. Yani ey Rabbim, bana ağırlık bildi, ağır bana, tutkar beni bu beleden. Dürüstlükte sen en şefkatli, en merhametli deyip soradı. Hem Allah Rabbimiz elbette onun duasını kabul etti. Hem onun duasına cevap edip etti: "Festecabna lehu fekešefna ma bihi min dur ve ateynahu ahlehu ve mislehu ma'ahum rahmeten min indina ve zikra lil abidin." Allah Rabbimiz aytar: biz onun duasına cevap verdik. Hem ona diyen ağırlıkını bitirdik.
һәм аңа гаиләсен китердек, һәм шуңа өстәп әле үзебезнең рәхмәтебезне бирдек. Бу гыйбадәт кылучыларга искә төшүре булып торсын, дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Әйюб алейһиссәлам авырлыклар вакытында Аллаһка ялварды, Аллаһка дуа кылды. Һәм инде кулларын төшереп, төшенкелеккә биреп утырмады, инде шушы авырлыкларга каршы торып, Аллаһтан ялварып дуа кылды. Җәмәгать, һәм бу безгә күркәм мисал булып тора. Шулай ук уйлап карасак, җәмәгать, Коръәндә Аллаһ Раббыбыз Яқуб пәйгамбәрнең кыссасын китерә. Яқуб пәйгамбәр, аның күп уллары бар иде, ләкин уллары арасында иң сөйгәне, иң яратканы Юсуф бар иде. Һәм Юсуф алейһиссәлам, аны инде кыссасын күп ишеткәнегез бардыр, аны көндәр әйне әтисеннән югалды, аны бүре ашады, бүре күтәрде дип әтисенә ялварганнар, аны абыйлары, энәләре нәрсәшәтәләр, инде куллыкка саталар. Һәм шул вакытта Яқуб алейһиссәлам бу кайгыга түзә алмыйча елый иде. Һәр вакыт елый иде. Хәтта Коръәндә әйтелә, аның елавыннан аның үзе бетте ди, ягъни күрми башлады, сукрайды һәм хәтта күзе агарынды ди, күзенә билмо төште дип әйтелә. Һәм шуннан соң Яқуб алейһиссәлам нәрсә эшләде, нинди сүзләр әйтте? Коръәндә аның сүзе килә: "Фасабрун җамил", күркәм сабырлык белән түзәрбез дип әйтте. Ягъни бу дөньяда яшәйбез, бу фани дөньяда, бу вакытлыча булган дөньяда сабыр итәрбез дип Яқуб пәйгамбәр шундый сүзләр әйтте. Һәм шуннан соң абыйлары икенче кыйссаны беләсез, шулай дип абыйлары кайтып әйтәләр, һәм инде Юсуф турында әйткәч, һәм син һаман да картлык көнендә, шулай беткәндә дә һаман Юсуфны искә төшереп утырасыңмыни дигәч, Яқуб пәйгамбер әйтте: "Кала иннама ашку бәthi ва хусни иля Аллаһ". Яқуб әйтте: "Мин моң-зарларымны һәм кайгыларымны бары тик Аллаһка гына юнәлтәм", дип әйтте. Ягъни шундый авыр вакытта Аллаһ ризалыгы өчен сабыр итәм. Һәм кайгымның авырлыгын, моң-зарларымны Аллаһка гына юллыйм. Аннан гына яхшылык өмет итеп дуа кыламын дип әйтә. Бүген нәрсә мөхтәрәм җәмәгать? Бүген без нишлибез? Чебен башы кадәр генә берәр нинди авырлык килсә, бу кайгыда кеше бөтен дөньяны гаепли башлый. Язмышына, Аллаһ тәкъдиренә күферлек сүзләрен яудыра башлый. Һәм кайсы кайгы вакытында килгәндә Раббысының барлыгын һәм кайгыларны бетерүче, дуаларны кабул итүче икәнлеген оныта мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай итеп, кайгысы белән, авырлыгы белән ул бөтен тормышын аска таба төшереп җибәрә һәм аска таба тәгәри. Ләкин җәмәгать, әйткәнемчә, бу дөнья вакытлыча, бу дөнья фани дөнья, кайчан да булса тәмам булачак. Ләкин аннарысы мәңгелек тормыш, һич бетмәс, һич югалмас тормыш киләчәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям ул да безгә шушы авырлыкларны каршылауда бик күркәм үрнәк булды. Һәм аның тормышында да зур авырлыклар булды. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям башта 13 ел буена Мәккәдә яши. Мәккәдә ислам динен тарата, ләкин мусламаннарны әзерлек итәләр, аларны изәләр, рәнҗетәләр, кемдедер үтерәләр һәм ахыр чиктә хәтта пәйгамбәребезгә дә үлем янаганда Аллаһ Тәгалә аңа Мәккәдән Мәдинәгә күченеп китәргә әмер итә. Күчен, калма бу шәһәрдә, күченеп кит дип әмер итә. Һәм ул үзе өчен иң якын булган дусты Әбу Бәкрне үзе белән ала. Һәм Мәккәдән чыгып киткәннән соң аларны куа чыгалар Мәккә мөшрикләре. Ягъни куып җитәбез, үтерәбез, бетерәбез дип аны куа башлый. Һәм шулардан качканда Әбу Бәкр белән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям тау башына менеп, тау тишегенә кирип яшеренәләр. Тау тишегенә кирип яшеренәләр һәм шунда качып утыралар. Һәм аларны куалаучы дошманнары аларга шул хәтле якынаялар, куып җитәләр, бик якын булалар. Һәм бер хадистә килә, Әбу Бәкр әйтте, Әбу Бәкр әс-Сиддиқ әйтте: "Эй Аллаһ илчесе, әгәр дә буларның беренчесе аяк астына тораса,
bizni kurashak degach, Alloh elchisi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam javob berdi: "Ya Abu Bakr, agarda bu ikkovining uchinchisi Alloh bo'lsa, uchinchisi yordamchi etib, yoqlovchi etib Alloh bo'lsa, bu ikki kishi turida narsa o'ylaysan sen?" deb u javob berdi. Ya'ni bu ikkisi kim? Abu Bakr bilan Umar, Abu Bakr bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ikkisi qo'shib o'tiradi. Ham shu vaqtda uchinchi etib bizga Alloh taolo saqlaydi. Alloh taolo bizni yoqlaydi. Shulay bo'lg'ach bir daqiqa narsaga bo'lmasin, Alloh taolo bizni saqlab qolar deb aytadi. Ham shunga ko'ra o'ylab qaramiz janobat. Abu Bakr aytdi: "Oyoq ostidan qarasa, boshim bilan yeb qarasa, bizni ko'rashak. Lakin kimni Alloh taolo yoqlasa, uni bir kimda, bir nida bilan, bir nida noshoqlik bilan, ham bir nida makrlik bilan da ziyon keltira olmaydi hamma deydi." Ham shunga ko'ra muhtaram janobat, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hatto bunday og'ir ishroqda da o'lim qo'rqinishi bo'lganda da u Robbimizga tavakkalli, ham iymoni bilan Allohga yo'nalgan, ham yordamni Allohdan umid etadi. Ham shunga ko'ra bu qissa Qur'onda da yozilgan. Qur'onda Tavba surasining 40-oyatida Alloh taolo aytadi: "Illa tansuruhu faqad nasarahulloh." Agarda siz payg'ambarga Muhammad payg'ambarga yordam ko'rsatmasangiz, Alloh endi ona imonsizlarni quvib chiqarganda ona yordam etdi. Ha, masalan, u Sultov teshigida bo'lgan ikkisining birsi edi deb aytadi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikkisining birsi edi. U ibtashini, ya'ni Abu Bakrga aytdi: "Qayg'urma. Durustlikda Alloh taolo bizning. Qayg'urma, Alloh bizning bilan" deb aytdi. Ham shundan so'ng Alloh oning qalbini, oning yuragini tinchlik indirdi, iminlik indirdi, ham siz ko'rmay turgan o'zining askari bilan nig'itdi deb aytadi. Shulay deb Alloh imonsizlarning so'zlarini osta qoldirdi. Alloh so'zi ustun bo'ldi. Alloh qudrat ham hikmat egasi deb aytadi Alloh Rabbimiz. Ham o'lim yaqinlashganda da payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohga tavakkalli, Allohga o'z ishini topshiradi, ham Alloh bizning bilan ittashini tinchlandira. Ham shunga ko'ra muhtaram jamoat, agarda nindida bo'lsa mu'min musulmonga og'irlik kelsa, turmushida nindida bo'lsa qo'ygan hasrat bo'lsa, u sabr etib Alloh bizni tashlamas, Alloh yengilligini nasib etar deb umidlanirga tiyishlanadi. Ham shu ravishda duo qilishga tiyishmiz. Ham endi hatto agarda o'ylab qarasak, hozirgi kunda biz zaiflar, miskinlar, hatto kichkinagina bo'lgan og'irliklarni da zo'r ettirib ko'rsatamiz. Zo'r ettirib chiqaramiz. Malay o'qiy olmay, boshqa qo'yib keldi. Motor ettirib kiyina olmay, boshqa qo'yib keldi. Mashina otilib turadi, boshqa qo'yib keldi. Budan birda kerak bo'ldi. Dunyo qorong'i. Lakin janobat bu kishilarning problemalari bilan payg'ambarlarning problemalarini solishtirsa, sahobalarning problemalarini solishtirsa, hech shiksiz ular bir egiz bo'lmaganliklarini ko'ramiz. Lakin biz zaiflar, bizni sashligimiz, bizning dunyomiz jimirlar, ularning iymonlari nurlandan tog'inda qo'traq nig'iy boshlaydi muhtaram janobat. Ham shunga ko'ra bu bizga eng zo'r ibrat bo'lib turadi. Shulay Qur'onda İbrahim ham Hajar onamizning qissasi. Alloh Rabbimiz İbrahimga amr etdi, Hajarni ham oning o'g'li Ismoilni shulga etib bir suvda bo'lmagan, ham bir emirda bo'lmagan o'ringa qoldirishga amr etdi. Ham shunda ketib borganda qoldira ham burilib ketadi. Hajar onamiz ham kichkinagina Ismoil ali ko'krak sutini ayman Hajar onamiz shoshilib, "Nega sen bizni qoldirasan bunda? Bunda suvda yo'q, oshonliq da yo'q. Nega sen bizni bunda qoldirding?" deydi. İbrahim alayhissalom javob bermaydi deb boradi. Ham shundan so'ng ketganda Hajar onamiz qarog'iz iymon kuchliligi narsa deydi. "Sen buni Alloh amr etdimi?" deydi. Ya'ni nechun aytib payg'ambar o'z oilasini shunday qoldirib ketsin? O'z bildigidan qoldirmaydi. Alloh amri bilan qoldiradi. Ham shundan so'ng so'raydi, "Alloh senga amr etdimi bu ishni ishlarga?" Ham İbrahim aytadi, "Aytdi." Alloh amr etdi sizni bunda qoldirishga degach, Hajar onamiz aytadi, "Alloh bo'lsa" deb aytadi, "Alloh bizni bir qo'shinda qoldirmaydi."
Allah bizni harap qilmayacak, harap etmeyecek, bizni qoldirmayacak deyip cevap bereyim. Hem muhterem cemaat elbette bunun kuvvetli iman bulganlığını görsəter. Hem şuna göre şu misallanışılık kimde kim Allah farzlarını başkarsa, Allah emirlerinden çıkmasa, Allah Rabbimiz onu kaldırmaz. Allah Rabbimiz onu yerdemsiz bir kaşanda çipke etermez. Hem şuna göre elbette o kıssanı bir küptaptır işitkeniniz bulgandır indi. Eymen hem İbrahim Aleyhisselam gitkeş, Hacer anabı su izli başlayı, Hamanın oğlu İsmail'in ayak astından zemzem şişmesi berip çığa, hatta Peygamberimiz eyte Hacer anabızla Allah Rabbimiz rahmetli olsun, merhametli olsun deyip, eğer de kum bilen kummagan bolsa deyip, yılga bulup ağır idi demekte zemzem suğu demekte. Su buldu, anası karavan bilen kutup barışlar tukta, şunda su bulganlığını görüp, şunda yaşayı başlaydılar. Hacer anabızda, İsmail Peygamber de birisi de harap olmadı, birisi de yurtta çıkmadı. Hem ülkem durmuşların yaşadılar. Hem İbrahim Aleyhisselam da, ol da ailesinin bunday şülde kaldırgaç dua kılar. Hem İbrahim suresinde 37. ayette eytiler, İbrahim Aleyhisselam etti. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bivadin gayri zara inde beytikel muharram. Rabbena liyuqimus salah fec'al afideten nasi tehvi ileyhim warzuqhum minettemerati leallehum yeşkurun. Ya Rabbimiz min gayremin bir gülüşün bir usimlik bulmadan üzerinde şiddet kaldırdım deyip, senin duyuluğun bulgan yurtun yanında kaldırdım. Onlar namaz ehilleri bulsalar idi, kişilerinin yürekleri onlarla karata ülfet, yaratu, kabul itini buldursan idi. Hem Allah'ını rizıklandır ya Rabbim. Belki Allah şükür görüşlerden bulurlar deyip dua kullanmaktadır cemaat. Mine şu İbrahim'in duası. Rabbim kaldırma Allah'ını deyip, yerden rizıklandır deyip, kişilerin yüreklerin Allah'a karata açtı. Allah'a karata şefkatli bulsunlar, merhametli bulsunlar deyip bekler. Hem bu cemaat Peygamberinin indi duası. Hem indi elbette İbrahim Aleyhisselam Allah Rabbimizin emrine buysundu. Hem karşı bilmedi, hem ailesine yaxşılık olsun, jingillik olsun deyip dua kıldı. Hem de biz de muhterem cemaat İbrahim Aleyhisselam örneğine iyerip ağır vakitlerimizde dua kılsak idi. Nindigine ağırlıklar bulmasın, nindigine kaybı gelmesin. Hem alarını şişu, alarını bitiru. Allah Rabbimizle bir de durmuyor. Allah Rabbimiz kudret iyesi, Allah Rabbimiz büyüklük iyesi, hem Allah Rabbimiz yumarlık iyesi. Dünyada bulan bütün baylıkını alıp yukka çıkarsa Allah Teala'nın baylığından, Allah Teala'nın yumarlığından bu bir nersede kıymetmez, hem bir neşik de bana ziyan gitmez. Hem şuna göre Allah Rabbimiz bizge müracaat ite, hem Kur'an'da ite, Neml suresinde 62. ayette اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ağırlıkta bulunan kişinin duasına kim güneşsin cevap verir Allah? Kim güneşsin Allah Rabbimizden başka kişinin kaygısına, ağırlığın bitire Allah, onun duasına cevap verir Allah. Hem sizde şirk üstünde kim bile halifeler gidip kaldırır iken Allah'tan başka ilah var mı? Lakin siz nasihatlerini iksirek, iske alasız dibeyde Allah Rabbimiz. Hem şuna göre ağırlıkta kaldın iken Allah'a yalvar, dua kıl. Vuruşların jıyıldı iken Allah'a yalvar, Allah'tan dua kıl. Gailene kaybı gitti iken Allah'a yalvar, Allah'a dua kıl. Bağların tevhidli, hidayetli, tertipli, edepli bulların dilesin iken Allah'tan sonra Allah'a dua kıl. Allah Rabbimiz Kur'an'da eyler فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Dürüstlükte her ağırlıktan sinişinlik ile, her ağırlıktan sinişinlik ile dibeyde. Hem şuna göre nefsine bulmasın, nindigine ağırlıklar bulmasın. Allah Rabbimiz bizge şingilliklerin birilmeni dibeyde.
Agar da biz talab etilgan Allohga bo'ysungan ravishda, imonli ravishda, sabrli ravishda Alloh Rabbimizga tavakkalasak, xayrlisin Alloh tarafidan umid etsak. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadisida aytadi, agar dedi musulmonga nindidir qayg'u kelsa, ham u mana shu so'zlarni aytsa, ul deydi, narsa deydi, Alloh onun qayg'usini sabr etgani uchun ajr savoblari nasib etar, ham yengillik bilan qayg'usini almashtirar deydi. Nindi so'zlar u? Ul mana shu so'zlar muhtaram jamoat. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ya Alloh, bu qayg'uga sabr etgan uchun ajrlaringni nasib etsang edi. Ham menga bu qayg'uni yaxshilik bilan almashtirsang edi, deb aytadi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ham mana shu duo bilan muhtaram jamoat qayg'ularni bitiruvni Alloh taoladan so'raymiz. Ham endi so'zimning oxirida aytgan yozmoqda nindigina og'irlik, nindigina qayg'u ham hasrat kelmasin, bu mu'minning, bu musulmonning ajr savobini orttira, ham gunohlarini sürtülüğüne bir sebep olup durar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, musulmonga degan nindigina og'ir o'shir bo'lmasin, nindigina qayg'u hasrat bo'lmasin, hatto oyog'idan qozalgan shanishki o'simligi bo'lmasin, har bir uchun Alloh uning gunohlarini yo'qotar, ham sürtülür deb aytadi. Allah Rabbimiz bizni saqlasin, ham bala qazolardan emin qilsin, ham og'ir halimizni yengillatsin. Amin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر